Kuyintokozo lesikhuluma nawe uyitshela igama kupastor ngitshela new flick uNkulunkulu akulonde kubusise okubalile lokhu ukuthi inamba isenze kuphela ngo9 ekseni ya 5 ntambama uma ungumlandeli lechannel uma ungayena ngiyacela ngoyisense le number namba uma ukuthi ungumlandeli le channel ungabhala ku comment section kakhulu I recommend ngiyacela futhi ukuthi besense le number ukuze sikwazi ukubaphendula guys angibi nasikhathi esiningi kuma comment ngeza thini yabo ngiyibali so ngiyacela uma ungumlandeli don't hesitate to take the number and call me but uma ungifonela ungangibuzi igama because awukwazi ungifonela umbuzi igama but ofanele ukwenza ukuthi ufone uzisho igama wena njengoba umuntu ofuna ukusizakala ngubani nokabani ngicela usiza ngethile sihlala udabeni lwephupha yabona so sibheka la Anotha Gabele ucela ukubuza phakathi chaza ukuba la umuncisiso sangasese somuntu wesilisa nowesifazane so angazi uAnotha umuntu ezinto umunca ezitho should ya blow job but is blow jobbing it's giving a blow job to a man and also sucking or muffing a woman Anotha kodwa ke aseze kanjani sucking muffing and blow jobbing and giving a blow job to a person in a dream ukumunca isitho sangasese somuntu ngabe sowesilisa nesifazane kuzofana abantu besifazane bazokutshela ukuthi mawusabo banophupha bemunca isitho sangasese ngenzeka munce isitho sowesilisa sangasese sowesilisa noma izibone mafa umuntu wesifazane or indoda izibone ibhizi laphana edlala ngoclitoris yabona so number 1 uma kungenzeka uphupha isitho sangasese singabe sithathe njengoPaul nje-ke uma usimunca lesitho sangasese ngoba lokho kungakhomba ukuthi mhlawumbe kungenzeka umuntu okukhonzile nje lokho kusimunca nje uyabona ukukhonza ukusimunca uma ukuthi nenze inkonzo yasekameleni noma before nizoyenza inkonzo yasekameleni ucala ngayo blow job yabona noma ucala ngayo muffing le kumafa or kusapha yabona it's a bad thing but not too bad. Number 2 ngokujwayelekile ke uma uphupha isitho sangasese kuwuPaul bevele uma usimunca lungasho ukuthi kumele uqaphele ngoba uyangcoliswa wena ngesichitho izitha zakho yabona. Number 3 uma uphupha isitho sangasese kuwuPaul uma usimunca lesi sitho njengestock sweet yabona sima noma wenza le sucking ngoba lokho kungabeka ukuthi mhlambe wena umuntu onovashelwa into eyisilwane sabathakathi esuke sizokungcolisa sizokwenza nje ungcoliswe wena yabona yabo lesikhathi wenza ngathi uyasimunca yabona umunca lento eyisilwane liyakungcolisa umunca lento eyisilwane iyakungcolisa yabona sho nje mawubathi umunca ngapha kanti uvakashelwe izilwane ekade ubhizi uzikungcolisa lapho lokhu umunca isitho sangasese umunca ngapha iyakungcolisa lento spiritually noma ke ungenze uphupha umuncele lesi sitho sangasese sobulili bobufana nobakho kanti lento sekuyilento ewomoya omubi wesilwane esifuna ukuconvecta wena ke manje ukuthi ugcine usunemizwa yalabantu laba ngoba ngenze ukuthothi umuntu wesilisa ubhizi nje indulging in sexual activities nomuntu wesilisa kanti lento ezama ukuthi ifuna ukuconvert ugcine nama feelings manje amadoda or ugcine nama feelings abantu besifazane ifuna umuntu wesifazane yabona sebo Kulega